mantul guys, ini guys, ondel-ondel guys. Wadidaw guys, mantul guys, wadidaw ini guys nih, driver baru guys, mantap guys, mantap nih guys nih, mantul guys. Mantap. Wow. Wah, sang baru guys. Wih, ini mantul guys. Wow. Mana Jabra juga guys. Ondel-ondel sedang mempersiapkan guys. Amunisi guys akan meluncur guys. Keliling kampung guys. Wih, mantul guys. Mantap. Wadidaw guys. Wah, itu bocil-bocil beli apa itu? Beli sirup. Dipinum dong. Oh no. Huh? Wah, sub ondel-ondel enemy. Wadidaw guys. Wah guys, ada banyak ondel-ondel guys. Waduh guys nih. Ondel-ondel guys akan meluncur kembali guys. Keliling kampung guys, Sanggar Neng Betawi guys. Mantul guys. Oke guys. Pantau terus guys videonya guys. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Iya ini. Wah iya bener malam minggu ini ya. Wah mantul nih. Nah kalau yang ketemu bening-bening jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa bilang tadi abis ketemu Om Fahmi. Wadidaw guys. Iya. Bilang aja habis ketemu Om Fahmi baik banget, woi. Wadidaw guys. Mantul nih guys nih. Wah guys, ondel-ondel sedang mempersiapkan guys. Amunisi guys akan meluncur guys. Keliling kampung guys. Wih, mantul guys. Wadidaw guys. Wah, itu bocil-bocil beli apa itu? Beli sirup. Dipinum dong. Oh no. Dipinum kan jadinya bisa gerung-gerung ngebul ya. Wadidaw guys. Sedang dipersiapkan guys. Ini guys, ondel-ondel akan meluncur guys. Keliling kampung guys. Mantul guys nih. Wadidaw guys. Suaranya mulai dibesarkan guys, volumenya guys. Wadidaw guys, mantul. Mantap. Guys, jangan berangkat guys. Mantul guys. Mantap nih guys nih. Oke guys, mantap guys. Ondel-ondel akan berangkat guys. Keliling kampung guys. Mantul. Wadidaw. Mantap nih guys nih. Ya, mantap guys. Drivernya adalah Pam guys. Namanya Pam Jaya guys. Wadidaw guys, mantul guys. Mantap guys nih. Wih. Ondel-ondel guys. Wih. Mantap guys. Ondel-ondel keliling kampung guys. Wadidaw guys. Mantul guys nih. Wow, mantul guys. Ondel-ondel beraksi guys. Mantap guys. Mantap terus guys. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Mantap nih guys nih. Wih ini guys. Ada mobil guys. Ada mobil besar guys. Wah. Mantul guys nih. Wih. Ayo guys, kita dendangkan guys. Mantul guys. Ayo mainkan. Wih. Mantap guys nih. Oke guys. Oke sip. Ya sama-sama. Mantap guys. Wis, ondel-ondel keliling kampung guys. Kita ikutin guys. Wih, mantap guys nih. Wis. Mantap guys. Mantap terus guys videonya guys. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Mantap guys. Wadidaw guys. Mantul. Wow. Mantap. Mantap nih guys nih. Ondel-ondel berangkat keliling kampung guys. Mantap guys. Ya, mantul nih. Wow. Mantap guys. Udahan ini. Hah? Udah. Oke. Oh, no. Nah, dadah ondel-ondel. Ya, dadah. Oke, balik. Yuk, mantap. Ya. Oke guys, terima kasih guys. Sampai jumpa ondel-ondel. Semoga pulang-pulang kembali duit yang banyak ya. Mantap ondel-ondel nih, mantul. Oke. Ondel-ondelnya pergi guys. Iya. Ya, Bi.
Oh no, ondel-ondel no, saya videoin. Iya, pulang belanja. Iya. Wadidaw guys, ondel-ondel mau beli es guys. Mantul guys. Wadidaw. Waduh. Apa tuh? Gatal ya? Enggak. Nah, ini Ahmad. Nggak ngaji, Mat? Nggak ngaji? Oh no. Ibu dari mana? Emang? Nah, ngaji libur kayak kola. Wah, ngajinya libur deh guys, katanya guys. Weh, deh guys. Ondel beli es guys. Wah, Es kopi. beli apa ondel-ondel? Es kopi. Es kopi. Wow, es kopi guys. Wadidaw guys, mantul guys nih. Wah, ada apa? Ada sosis. Oh, mau dong. Wadidaw guys. Oke guys, yang mau tinggal pilih aja guys. Nih guys nih, hanya ada di warung Bang Martin guys. Wadidaw guys nih. Tinggal pilih guys, bilang aja guys, sebut guys hamba Allah. Insya Allah guys, dia kasih guys. Tapi ntar uangnya bayar. Wadidaw guys. Oke guys, terima kasih guys. Mantap terus guys, pilihnya guys. Sampai di sini guys, ya guys ya. Mantul guys nih. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Masih banyak guys keseruan ini guys di video selanjutnya guys. Sampai jumpa guys. Dadah, cekidot. Halo guys. Ondel-ondel guys. Udah beli es. Mana esnya? Wah, iya itu. Waduh, ada esnya guys. Padahal tadi udah di closing guys. Ternyata dia udah beli es beneran. Wah. Ondel-ondel duduk. Wah, iya nih, ondel-ondel nih. Saya mau minum. Waduh, ondel-ondel minum es guys. Wow. Hah? Wah guys, ada ondel-ondel lagi suaranya guys. Wah, suaranya kayaknya ondel-ondel apa tuh ya guys ya? Wadidaw, hah? Suaranya ondel-ondel mana ya? Udah sore padahal nih guys. Udah mulai gelap guys. Wadidaw, ini dulu guys. Wow. Wadidaw guys, ini ondel-ondel mana sanggarnya nih? Hah? Sanggar Neng. Wow, mantul guys nih, ada ondel-ondel guys. Ya, mana ini? Wadidaw guys, mantul guys, ada mobil guys. Wah, mobil. Ya, ada ondel-ondel guys. Wadidaw guys. Ondel-ondel guys, menari-nari guys. Wow, mantul guys nih. Wow, ondel-ondel datang kembali guys. Si cewek-cewek cantik guys. Wadidaw. Ayo terus. Wih, mantul guys nih. Mantul guys. Ondel-ondel ketemu cewek guys. Wadidaw guys. Cantik guys ceweknya guys. Wow, mantul guys. Wow, mantul guys. Wih. Mantul guys. Kecilin dikit tuh, lumayan dikit kecilin. Oke? Ya. Dari sanggar mana nih? Sanggar mana? Sanggar Neng. Oh, baru kenal mukanya nih. Siapa namanya nih? Wahyu. Hah? Wahyu. Wahyu. Oh, Wahyu. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Silpi. Oh iya, oke mantap Silpi. Oke guys. Mantap guys. Wow, ondel-ondel cantik guys. Mantap guys. Berdendang guys. Pakai. Ya. Wadidaw guys, di sore hari guys. Ada ondel-ondel. Terus. Yuk. Wow, mantap nih guys nih. Mantul guys, ondel-ondel guys. Di sore hari guys. Hah? Oh iya bener. Tadi si Abai, si Alip. Tadi Alip tadi. Wow, mantul guys. Ada ondel-ondel guys. Ada masih ada tuh. Itu mana itu? Nah. Wow guys, mantul guys, ini guys, ondel-ondel guys. Wadidaw guys,
Mantul guys. Wah, didaw ini guys nih. Driver baru guys. Mantap guys. Mantap nih guys nih. Mantul guys. Wow. Wah, sang baru guys. Wih, ini mantul guys. Wow. Mana Jabra juga guys nih. Mana Jabra juga guys. Wah, didaw guys. Wih. Waduh. Guys, jangan lupa di like dan subscribe guys. Pantau terus guys, jangan sampai ketinggalan guys video terbarunya guys. Dari itu guys, bunyikan loncengnya guys. Terima kasih guys. Dadah.